Slušaj sad ovo, koliko ćeš imati tačnih odgovora na sljedećih 10 pitanja. Za svaku grešku koju napraviš, uplaćuješ po 200 dinara u Budi Human fondaciju. Koji je najveći okean na svijetu? Pacifik. Bravo, Tihi okean ili Pacifik. Koji je jedini deo tijela koji ne raste od rođenja do kraja života? Nešto mi u glavi da je to oko. Jeste, bravo, oko. Koji je hemijski simbol za zlato? Au. Au, tačno. Koja je planeta je najtoplija u sunčevom sistemu? Merkur. Nije nego Venera. Koji je glavni grad Australije? Nije Australija. Melbourne. Nije nego Canberra. Canberra. Koji instrument meri zemljotres? Seizmološki zavod, a meri seizmograf. Bravo, svaka čast. Koja životinja spava najduže u toku dana? Sisar. Jeste. Koala možda. Jeste, bravo. Koja ptica ne može da leti, ali može da pliva? Ptica ne može da leti, ali može da pliva. Jel ima te ptice kod nas? Ima, kako nema. Mislim, ima u zoološkom vrtu. Guska. Ne. Pingvin. Koji je jedini metal koji je tečan na sobnoj temperaturi? Živa. Bravo. Koja reka teče kroz najviše država na svijetu? Rekao bih Dunav. Tačno. Bravo.